Aha kua mutu te rā o Waitangi e haere tonu ana ngā whakanui ki roto i te rohe o Hokianga. He rā whakakotahi i te iwi e rena ai te taura here i Wainganui i ngā uri o ngā puhi. Nō reira kia tahuri ake tātou i aenei ki ngā whakamārama. He whakatairanga ake i nā waka i tau mai ki konei i nā tahirau whiti te koutou ki mua. Koinei a mangungu te wāhi i tai ake tata ki te waru te kaurangatira ki te haina i te tiriti o Waitangi. Very special event, the signing of the treaty here at Mangungu, but also to have Ngātoki Matawhaurua, the first back here in Hokianga, and I'm sure that that has brought more people here today than what we've normally had in the past. Mai anō i taunga wā koinei te nuinga o nā tini tāngata kua whakaeke mai ki roto o Mangungu. Aha kua nā tau patu o mua kua tai mai te tini me te mano. There was a lot of debate took place here for the signing, during the signing, and there was quite a bit of debate after as people went home. And there was actually quite a bit of fighting, I hear, trying to stop people from actually coming to the day. Aha kua nā mahi o te rā ko te tino tikana he whakamōhio atu ki nā tamariki mokopuna o konei ki nā mahi I mahia e o rātou tīpuna. I guess the shakers and movers of the day was Patuone, the older brother of Nene. Them two together were shaker movers in the Hokianga here, but also over in Piwharangi, in the Bay of Islands. And of course they brought a lot of the chiefs to this area to do the signing. Ko te mea nui hei tā mita aha kua tahirau piti te kau nā tau, e kaha tonu ana te wairua tiriti ki roto o Mangungu. Rā paira tā whai, te karere.